Kajing trishtom ki pulit jong ke jelam Meghalaya kamtam jong ke is khasihil. Kela on pen urlong hakaba kela banwanra ya kasonam Raghavanshi nadu Uttar Pradesh penyaj dakaling sun syadu Guwahati airport kebelapoy minit hakapor kru ibeje but na airport Guwahati ki pulit klempen slam kilara bej syashalong. Berhasilong kilapoy kumbai shibaje dunai Hadin belapoy Shillong, pulit kilara sya sadar police station, bat namar, baka kentay, kaldan kajingedai, bat uraja, ni bat uraj. Ki hablej ra sywa, sya Ganesh Das, lane laumali. Na kementawan pentikna, lakane kesonam, laka armet, ni kempat armet. Kenang, baka jing tokit kenangnya cekmat, bat menta kesngi, ki pulit kenra sya yang bishar, na menta benpan benji tokit. Kajing tokit jong kipulit menta kinyo tang laisngi bat kipulit kila bentokit hasilong bat kumjuru kila benra syasora na benta ban pentikina ya kisaki satar bakumno kasonam kadang keti ban penyap ya raja haba kimi nadu nongriat mau lakiat kumno ki penyap ban bret cawai saudong bat kumno kimi ban bret saya karenkut kamau kema bat kintokir ro kumno kibu ikaskoti bat mano banyak ya ne kaskoti hapor bekiwan pai bat kali ayu kiwa kira kiwan dak kali kipulet kim satu ket ya kasonam habak lapoy syashilong te kumjuru kipajba bakmian ti banyu I kasonam henry namar kasonam kelawan hakapor sitang senya bun kipajba kaliyotia bat kipajba menta kilap kimilen ti ya kajingwan kasonam hasilong bat ngisanya kumba kipajba kilachanya ikpulet Meghalaya ngitskam kasonam kan sapla iki baro kijing sisha habak lapoy syashalong.